هەڵبژاردنیان ترکیە و اتفاقین کوردستانی و ئەگەرە پێکانینە ناوەندە پارتیên کوردستانی سەرۆکê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê Mustafa Özçelik li stûdyo mêvanê min e. Silav bo tekekê Mustafa xêr hatî. Savî Cemal, spasiya cenabê te, spasiya Kurdistan 24 dikim. Kekê Mustafa niha hev serokê berê HDP Selahattin Demirtaş ji ber siva pirsên Kurdistan 24 de. Li bir bangê li Partiyên Kurdistanî dike dibêje gava ku we danûstandin li gel HDP kir behsa kursiyên parlamenteriyê nekin berjebendiyên gel bidin pêşiya xwe bersiva ji bo vê sekna Demirtaş çi ye? Divê em vê pirsiya ewlê ji birêz Demirtaş bikin. Di sala 2018 di dema hilbijartinên parlamentoya serokkomariyê de me wek PAK, PSK, PDK Bakur, Hereket Azadî, PDK te teklîf ji HDP bir me got ittifaqek li ser prensîba ittifaqa hilbijartinê çê bikinî û me 10-12 roja jî danûstandin kir û HDP û me ev pêş partîna ku me navê xwe kir bû ittifaqa Kurdistanî ji bo hilbijartinê me li ser 6 xalal hev dikir. Xalên esasî ku prensîbê milletê Kurd bû HDP ji wek partiyek Tirkiyeyî me got Partiya Tirkiyeyî jî bi qebûl kir. Lê HDP ev tiştê îmze kir nexiz deklarasyona xwe jî û nexiz deklarasyona birê Selahattin Demirtaşî û dawiya jî xwestin meselê bikin mesela çend kursiya û parlamenteriya. Ya min birêz Demirtaş û HDP divî warî de ewlî divê özra xwe bixwazin. Divê lêborîna xwe ji raya giştî bixwazin ku tiştê wan prensîb îmzekirin û nexistin ewa xwe em li ser prensîba çûn ewan her dixwestin berê me bidin ka hûnê çend parlamenteriya bixwazin me got derdê me ne parlamenterî prensîbê milletê me heger bikeve deklarasyona ji mer a esasiya wê mixabin birêz Demirtaş divê meselê de agadariyê xelet ya xwedî agadariyê xelet ya jî agadariyê xelet. Kekê Mustafa niha dîse proseya hilbijartinê li Tirkiye dest pê kiriye. HDP niha dibêje em dixwazin dîsa ittifaqa Kurdistanî pêk bînin. Sekna we wekî PAK çi ye û hêviya we ji Partiyên Kurdistanî çi ye? Niha HDP ji 2019 jî piştî ku 2018 ew prensîbekî îmze kiribûn tu nehesibandin û nexistin deklarasyona xwe 2019 bangî PAKê jî kirin. Gotin werim hevdir ittifaqa Kurdistanî çêkine hinek partiyên Kurdayê de jî me wek PAK me got HDP xwe Partiya Tirkiyeyî pênase dike ne rast ku ew bi xwe nav ittifaqa Kurdistanî de bû pêşkeşiya wê bike em neketin nav ittifaqê em îro her li ser wê fikra xwenin HDP madem Partiyek Tirkiyeyî û way bi 5 partiye aliyên çepên Tirka ittifaqa Ked û Azadiyê jî çêkiriye ew cih xwe bira divê dirê de raweste bira aliyê Kurd û Kurdistanî nava xwe di ittifaqa xwe çê bikine û divê herkes rêzêl vê bigire HDP divî warî de biya me siyasetek şaş dimeşîne û heger ku partiyên Kurda aliyên Kurda jî HDP wek partiyek Kurdistanî qebûl bike û wan ittifaqa dike divê merivê pirsê ji wan bike. Te li ser ekrana Kurdistan 24 berî çendîn meha te diyar kir kekê Mustafa te got ku em bangewaz dikin ku Partiyên Kurdistanî navendeke Kurdistanî durist bikin. Niha ew mijar germ di rojeva siyasiya partiyên Bakurê Kurdistanî de ye. Divê derbarê de gelo gav hatine avêtên hêvî heye ku ew navend pêk were? Cihê mixabîniyê ye yani va sê çar mehe hilbijartin maye û dîsa êdî bi mesela hilbijartin nav girêda ittifaqên Kurd û Kurdistanî tên rojevê bi rastî cihê mixabîniyê ye. Wek Partiya Azadiya Kurdistanê em li gel PSK û li gel TDK tevger ji salekê zêdetir peywendiyê me henin pêştir li gel partiyên Kurda êdî jî peywendiyê me hebûn. Em pir bi zelalî dibêjin beriya her tiştî Partiyê Kurd û Kurdistanî divê li Bakurê Kurdistanê riyeke nû maleke nû adreseke nû cuda çê bikine. Evana bi hişmendiya neteweyî niştimanî hevkariyek navendek hevkariye ya netewî demokratîk divê li Bakurê Kurdistanê bê ava kirin û em pir bi zelalî dibêjin bê ku em dijminatiya HDP û hindekî dî bikin dijatiyak ew bikin em alternatîfekê datînin. PAK, PSK, TDK tevger, Hakpar, PDK Bakur, PDK grubên êk Kurdistanî ku mesela hem bernama stratejîk ya Kurdistanî hem jî bernama daxwazên acîl bi hev bimeşînin em niha jî dibêjin em amade ne û divê em bikin û heyfe jî
يعني هم هاتن دم هالبجارتنا ام دخوازن هر دو تيكل بكن ود مثلا اتفاق كردستاني نتوي هنا ما تشي نكريه ام ديسا بكفندو مناقشه هالبجارتنا وبلكي هناك ديسا هرم ببرلمانتريا كي باوكي برانسيب خوجي تنا بحسبين جبوي ام ايروجي او بيوندي ما خبات ما دوي وارد هنن ام دبن اف بارتيان كردستاني دوی ناوندک جدا چه بکنه لسر پرنسیب نتوی اجتماعی هم چه بکنه و البته مسئله حل بشارتن جدید دوی امرونین به هفدور سیاست که تصویب کنه. نها افسکنا گو تو دیارت که برزو شلیک اکثر تاج بوچاقشی دست نشان کرد که ام دخوازن ناوندک کردستانی ماینده وره دروست کرن نه جبو حل بشارتنان ماینده وره دروست کرن لی حق پرده که به حل بشارتنان ده مافی حل بشارتنی بدست خستیه سروکی گشتی düzgün kaplan de Kurdistan 24'da her îro dest nîşan kir ku ew amaden li ser hemû xalan li gel Partiyên Kurdistanî bi hev beşî bighin armancekê bighin encamekê. Seknata girîdayê bi. Eva pak 8 sal hatî damezrandin. Di navê 8 salî de bi kêmanî 20 cara me bangê hevalê heqwarê kiriye. ما قوتي ورن قال لك برسو برسكليك ما ينتوي هنن اي كردا هنن كردستاني هنن ام بحضور خباتي بكن داخيانيا بدن چالاكيا بكن ام بنگه افكاريك نتوي چه بكني ما جبو رفراندوم سرخبونه باشور كردستان بانگي حوالي حق پاره کرن نهاد ما قول هم بري شرم حلوست دين ناج بو زمان ناج بو تشتي حوالي حق پاره حتى ايرو نهاتن مرت افكاري نكرنن نها اف جي باليه يعني 8 ساله هگر پاک پسکه حق پار پدک باکر تدکات افگر پارتیان کرده بی 7-8 سالی ده بی 4-5 سالی داویه ده ده نو خود هفکاریک چه کردن ایران گیش من آستکن جدا حوالی حق پاره تو برسیم ندان جواب اوی ما داخواز نای هفکاری و به هفر خواته نها جیش بو هل بجارتنه حوال هاتن لآمد پارتیا مجلس زیارت کرن و دخوازن به هفر هلوسک هل بجارتنه دینن حق پار مافی بشتاری هل بجارتنه گرتیه و او اموان پیروز دکن دستکفتیه که جبو کرده کی کوره کی دین سر کوره کی پاک او ای خود بینه ام برا به هیچ بی اون بی کمپلکسن بی اون او دستکفتنا ما کرده گشایه لیدوی ام ویجی بزانه بن برای هر چیز و آلیه کرد و کردستانی ام لسر پرنسیب نتوی اجتماعی لحظه بکن سر داخوازه برنامه ایرو کار بجیب و لحظه بکن پاش مسئله هل بشارتنش محقق ام پیون یادی مسئله آلترناتیو داینه نه شرط ایلا پارتیک بده ورجی ده باور دکم که ما یکیه پاکو پسکه 2019 جبو هل بشارتن شارداریه لدیار بکر مردین باتمان و موشه نامزد سر بخود درخستن نها ایرو ام 6-7 پارتیان کرده ام سر خو در کون 15-25 جی نامزد سر بخوش هم کارند بشتاری هل بشارتن نفن افجی آلترناتیف یعنی ام بیجن حوالی حق پاره مافی اخاف اوی نستند بون هل بشارتن ما داویاد نیه بو یعنی کرده بی آلترناتیف و نه دستکفتنک و محقق دویج ام وی جی بنرخینن و افجی بجوا کرداجی گاوک باشه لی د مسئله هل بجارتن پارلمان توی ده جبر کو بندا سدی حفجی هیه بنسر ناوی پارتیا بشتاری جی نه آوانتاجک پرمزنه د بلدیه ده جبر کو تو کار نامزد سر بخواد درخه لی تو نکار لیستا مجلسا ناوچه و اوی درخه دوراد پارتی مهم لی ده هل بجارتن پارلمان توی ده تو کار سر بخوش آلترناتیف دینه و تو پروپاگاندا خو نتوی کردستانی بکه دوی ام راستیاک دی ببینن ایرو آلترناتیف سیاست و حلوسته یعنی تو بویژه زید دنگه زیده بگرم او کلیت بویه ایرو آلیه کلمه که مصطفى جوین هی لدیار بکری بله ادخوازم ویژم یعنی مثلا آلترناتیف نتوی که ام بکاری ناونده که جدا ماله که جدا آدرسه که جدا نشان ملتی خوب کن تو کاری که دنگاجی بستینه يعني في انفيج بدم ما شاف شو بارك يرو خلق كتنوي اتموسفيري يعني اهون الشر يعني باشي خرابه تشج آليه هدف او اوي تشج آليه اتفاق جمهور تشج آليه شش بارتيا جفات كليت بويه يعني زحمتي هي ليد في ام اتفاق دينن نها حوالي حق باري شبوك ام مساله البجارتني ام بپیوند 21 و مهد داخواست کنن کم جوینا کفش بکن این 6 پارتیان کرده یعنی ام محقق او گاوک باشه حوالی حق پاره 8 ساله به تو اوای نزدیکی و پارتنا نبود ایرو جبه البجارتن جیب گاوک هاتی آویتن لی ام خود بیشن برای هر چیز و ام آلیه کرد و کردستانی البجارتن 4 مهدی بچه
هەلبەتە مداخلەی هەڵبژارتنێ بکەم باشێ هەندێک گوهرتن کارت چێوێ ئەم کارم هێزا خوێ بکن یەک بخەباتە هەڵبژارتنێ بخەباتێ ئینیسیاتیفا ئیتحادیە بێسویل بێئیتحادیە سویلی بگرسەیی ئەم بکاربن زمانی کوردی ناسنەما کوردی پەروەردا زمانی کوردی بخن دەستورا تورکیە ئەم بکاربن قەدەخەیە سەر ناوێ کوردستانی ڕاکن ئەم بکاربن هەندێک مافێن کووردا دموکراتیک ملی بخن دەستورا تورکیە هەلبەتە ji bo me gelek gelek baş û divê em bikin vêya divê hilbijartina de em awaxwe bikin lê beriya her tiştî jî û ji bo vê divê em aliyê Kurd û Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê dest bidin hev ewilî platformek navendek netewî demokratîk ava bikin li ser daxwazên stratejîk û daxwazên acîl bi hev rê a wê gavê hilbijartin jê hilbijartin çû em ê çi bikin piştî hilbijartinê pir muhim e di vê proseya hilbijartinên Tirkiyeyê yani tê dîtin zêdetir ku ev mafê perwerdeyiya zimanê Kurdî tê rojevê fermîbûna zimanê Kurdî tê rojevê bi taybetî jî aliyên wekî dêva wekî Partiya Gelecekê nav CHP'de jî münaqeşekî vê çerçeveyê de heye gelo di vê rewşa hilbijartinên Tirkiyeyê de vê balansa siyasî de وەکی کورد مرۆڤ دکاری وی داخوازێ بکە ڕۆژەvek گەرم سیاسەتا تورکیەدا بەڵێ ئەو هەلوەستا برێز باباجان هەلوەستەك ئەرێنی بوو چ مەسەلا هەم وڵاتیە چ مەسلا زمانی کوردی باش کوت لێ دەvê em bizanibin nêzîkî mehek berê şeş partiyan Deva Partî jî di nav de heştê çar prensîbê sîstema bihêzkirî ya parlamenteriyê îlan kirin yek kelîma Kurdî yek kelîma zimanê Kurdî nasema Kurdî dêrtûne bû divê em vê bivînin û İYİ Partî û piraniya CHP jî li hember derdikevin ji ber wê pir hêvî tuneyê ku ew şeş partî gava bên ser hukm di qanûna bingehîna Tirkiyeyê de zimanê Kurdî û nasema Kurdî qebûl bikin lê heger Kurd destgirtî bin zaten nikarin tişkî bikin eva nod û neh sal eva sed salê dewleta Tirkiye vê ji me re îspat kiriye heger em Kurd destê xwe bidin hev em ser daxwazên xwe îro ê dikare bi cî bivin nasname û ziman û hindek mafê nesa evana em destê xwe bidin hev em xewatek rêk û pêk bikin em bi milyonan Kurda bikaribin bixin sehê a wê gavê em ê tesîrê li guhertina qanûna bingehîn jî bikin tesîrê li îxtidara jî bikin wekî dî kes me godar nake û her kesê me wekê dengdêr bivîne kazê çawa dengê wan jî bistînin spasiyete dikim Serokê Giştî Partiya Azadiya Kurdistanê Mustafa Öçelî gotu mêvanê me spasiya dikim serkeftinê